Halo perlo ang pi dan pedang kamen baksat baklan. Te mentakas ni ngakwa pan iya pi kan ka wei ka jaka. Kata ka deka midolan homestay. Kabadan hang ne ha long kedai. Te kan ka jaka ka jengai tangkumba news pa metari na highway. Te kini bar kila ayang ne da kuya ban wansa ban bukiki te ale ini rong syapo kajaka kalong kababes kaba internet bat kajaka kaba jarjar te kajaka ban syongkai ban lekai ro kalong kababes te han pen iya pi kawai nai kamera le kajaka kalong kaba internet te shwaba pinsa angne kuma pihak penrung shwa hang ha reception ID proof lumpi te kaner kawi labu angne food order veg and non veg kaba pila on order ya kabam kinambar kila dan hangne te aleng pen iya pi kawai ka room kalong kumno kane kadai room number 2 te kane ka room pe ne la don kisuki ban shang thai ka la bo ne ka jing thia ka basmut mat pentia jat thaj ya lade anda pilawan mangna pila thaj ka sofar ka bajam syukir kami ru da kayit ba pilala ban di ya ka syai namar labu yu elektrik ketal ne naik ladan te kane ka room kadon artli ki jungtia kajing tiar kolong ke besemut kajing bang jat hat hijai kuat syuk ban kima baik kaduli babi kuat un budur kaladan ne ki bu ya ki ne ki singkli ki belangken ki towel teh depan baik kane kamera kolong kumne ne la iya ban syongkai kudu sei te ke kamera zoom langkum baik kamera zoom ke baik tenat ban kana ka basmut ban syong ani jing semut da penyiar kepok meleleh syuk te hang ne sung sai pe akhirnya kerlang ada pikiran kalau pensuk ya pi namar ladan ke gisair ban penshit ban klo juga te kane kamera kalau tuh ayo ban syongkai ban kido slide sangut buat kini kilo kilo bukannya ya betul ini anda kawan sana nang tip ke ke bapide benle akan neka homestay ale hampir bisa bah buat kaweru kalong ba ada pitat bentit ekaja pitat benra kan hang ne pila ban shet yang ne bat yaki kiu kisiang ngil ailut na kan ka homestay bat pihak ban siu ya ka dormo pek kini kijaga syongkai pengat la ban syong mat ki family jong pi la ne special one mah kan ne kalong
ne bagate ko homestay kalong bagate petse kamadan ka bahe pila baniat kai le kai bat kidan ro kijing syong kai teh mình syong ít ớt lại ya syong sop pada ya ki khun jong phieng ne baik kene ka jaka ban syong sentuj jaka te tip top te kalong ne jaka ka syuki ban syong kai baik te ka wei baik sa ka jaka kalong ka bakut ka ba internet dan jabok dan ye kane ka wei pat syong kai puli ko kubore baik mobile lah so ka kalong kum ne ka te ka jaka ka papeas Pat menit isi hakane ka jaka kalong ka ba charger dan ki ba sawa ki ba kali ka saw nang tai te piru ladat wa onsa pila ban buk kitu ki nombar ki blabu harum kanang ba pin tip himo barsaki lagi jong hikmat aduh kan mau kajing long kajing man te kirum hiang ne kidan ki ba khat sanspa arah jar sanspa bat kalong ro ka batat banen jor bat ki hotel ne ki homestay mo te yawan basakai basyongkai bat ki family dan bat ki dus ne bat no te tangkat nih karena ke video kalau ikut te boleh shibuni fibara boleh share